Kuble shibuni pi wei bape jekanika YouTube channel kajonga katkum ka notice belami napo ka embos layatu baka Meghalaya Board of School Education kan sapen benano ya ka result jangka kelas 10 haka arpho tarik Julai hajar arpho kata haka singin kong yaki result booklet ki jangpi phila ban download nakani ka website www.embos.in yaki result ki jangpi phila ban yo lani download nakini ki website harum baningkong kade megharesult.nic.in ar jagranjosh.com lai meghalayaonline.in sau meghalaya.shiksha san result.shiksha kini kide ki website ki ba phila ban yo lani download yaki result ki jongpi tetang kini ngangai baparo na pedang jongpi ki bedang ab yakani ka result class 10 pinya pas bha bat kum juru pinyo khai ja uso ubabha te tangkine kuble shibun